This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nagajing pentip ubak Winston Tony Lingdo, Executive Member badai kami yakatna Trade Enforcement bat kiwai, haga kenta keli jingkeli haga sengi balai ke dorbar liur, jong ka yeng dorbar Tauan, Khasi Hills Autonomous District Council, haga apn retorik ujeliu hajar arpusan, baki don kendai teli ki check gate, bat ship ho teli ki toll gate, ya ka baki la I walk order, shaki riu shimet, ban penya yaki. UMDC ke UDP Nasyala ubak bari ko par syndrome, ula bu jingkeli benrap halor ki kerdop ki badan haga than majai, namar ki day jong katanat forest bat bu jingkeli balai omshem lakhot tenda halor ki gate. Habayarap jubab halor ka ni ba Shembor Lang Renjas, Chief Executive Member, ula ong baka Executive Committee kan sapet benya ban nom ailad ba haka jaka ka wei ka kerdop on trekam daga wei pat bat halor ki tenda ula ong ki dan ki balapha application ringkat ka jingkeli ya ka dor balabu daga council. Hadin kani ubak Tito Starwell Khan MDC ke UDP na soara bat noy alam kaliang persya ula keli la ka check gate ha dihar kadang trekam ni kala sange hadin bagi board penyat district ke Ribhoi kila lait ban khang ya kani ka gate. Ubak Winston ula ong bahadu menta kadang khang bat ke executive committee ke up ya ke jingtho na ka board penyat district ke Ribhoi ban pha jingtho sya ka council. Nang ni ubak Winston ula pentip ya ki kerteng jong ki beri ki bersyumwa ya ki toll gate lem ki dor bagi clear ban yo penyat ya ki. Kiwai ki MDC ki blabu jingkeli benrap ki kentup ya ke Congress Mary Karpuri, MDC na Nongshken, ubak Pius Marwen MDC na Langren, ubak Alvin Saukme MDC na Mausenram, ubak Strali Rasher MDC na Motion Road, bat ubak Lor Shai Kharbani MDC na Ramrai Jerngam. Kakung ka jubah bengi yang daong ba labir para ketua sama isu yang notice inviting tender. Akhwatip kanu garukom bi ong bakal dia kapur nama pengipet ginu gikam di bajumi dah notice inviting tender dan bawan tab hiju khot yang sisir kam juga kata bala dia kapur Chairman Badan Burong kepada percaya supplementary question kepada Ibu di MDC Badan Burong kejingong kejonga ikejing dia jo kapur namar ba abang ipet ya kan list ke barim kalap sa umaj like way tarik but niyo pantian di application adu di last week jong April ina niyo pantian tidak apa-apa ya kajing like jong ke gate hati tu dikenai kelajan buat more than 20 days dan gila dan gate suki belatam ya ka si benai teh lo kata kanong dem yem so day show pan slam ni rekam namar ba kajing like ka leakages na ke revenue habis dikipor ni sore bangin krian ya ini ki bawan ra application habis dikipor but nila de ya ka ida bari belle na kalian jong pa office so kono berdasarkan anaila soi ba wandri pendak mahsukunant haji jisa songklor kajulong garukom gi takano kono ga tender kindan bawan thap pijukhak yang sisir to compare dengan pelada-pelada kepaang aku jingkeli ba hak Islam di pelada mijukhat dapat tender dan dia ada penja option dan tahu senang ia kata application dengan aku pentip ke gajingli naki tender ki bakhat Islam pelada bat ke gajingli ke bami mentau senang syukro dan burung saya isin ku amat pensyai member ba ngimsim lakhat dapat tender mula om itu meneh Hendrai, ya kita tendaru nambar mengimsim lakhat kita tendaru kena ai ya tenu penuh advertisement haki newspaper lagi apa ki bulletin boards kepada apa office Hendrai kumbagi nyetip lang baro nadu beneng la ya om bakal ada limba ki applications ki bagi yo pan pediang ba ka baidai bat kejingkeli ke ba ikeli ke ba kham hadien ngamdon ka number kepa ikeli kat lungiyo yang hati senam belada require notice ya kata pada tidak kap andai ya ka minta ngimpat yo ban assess nama bakakam kadang ya tang arbenai don gigit supaya tang sipenai di ngapatlah ban ai kat lungi krong hati gigiat penai ki bangila ada ai gigit kabarang long too early commercial omno ban assess and ban yo reports
nak itu dilesi sekat lu ikrom akin ibnai tu ladap. Kalau buram kaji syah kaji kali jongai yang kalau ba hagi ni Islam beladab kadang tak mon bau nu fikir nu atau kontraktor hawan tak aswa bungyo yang kan yakini gigit rem tahu senang layar application ahwa bentuk hagi ni Islam beladab kanu kitab buat mentau senang kanu kitab kan kaji kali kepala pada kalau ba khawatir ni yang kadang tu ke forest gate yang majai dia akan lu kerukam baka forest gate kayang yang majai bat nakai kadau yang kapalai markut kum gaji tip junga kamdan ini forest product kabaya yang majai kita kabalong dan nakaliang ko isi pejha dari bakam ya kinu ke forest product bikin kang ke forest gate angde majai benar-benar boleh kita supplementary belum di sini tak sila ada jikli kejui naga benta kejenggan jangka forest ke apa sila ke yang dengan ngam record hangni makum kejenggan juyu dan rela ada kum kata yang dengan masukkan kau saban ai kejuba balai kepada kita ada jika ini tambah sempurna betul betul. Kum ka statement kepala ai di IM baru hendak di check gate of for illegal trading by non-tribal commercial transport sector. Bala alot ru kumbala ya tu mentana ko house ya di nonglum la ni lazy jong ka we nak ni hendak tadi. Iskwa ban ter ada yen katlu ka amo pegawai mo katlu ka jing IY jong pi hai ka ni si ya pegawai kani ka gate jong barok ndai tadi nama kene sya sabar badan grom kumpejing kali jong yelu pegawai ka gate ka bangila aloj ni lesi care na kawai ka jaga haka gate ka bangi aloj ni ba rishan lang ng sit kalis amount per anam kadai papo gaja akabay day bat kamau nandat sling kalis amount kadai silak ako gaja akabay day bat siang kalis amount kadai umrupo gaja akabay day bat umyam kalis amount kadai silak sanpo gaja akabay day bat kayong kuli kalis amount kadai silak umrupo hakabay day bat umdihar kali samong kadai papo ja hakabay day bat atya bari kali samong kadai silak santo hakabay day bat kaborsora kali samong kadai nreupo bat hakabay day bat kabagli kali samong kadai silak arpo ja di lakumdu expectation dan ni jing lenti ke jomi nak lagi kendai lagi gates ba nila Aisyah dia repair ni expect ni the revenue kan bangin yo long kendai lah tapu aja berisibun problem berisibun ya iem balai ini ketisai yang baru ini gate berlaku di kedua bahasa konya suka bentir nama ka jimbu ini kisah gate kalau ikat kumkaan kapang idon Trading by Non-Tribal Regulation Act masuk bantik ka mode of operation lani ka hakanu kurkom di install ini kisah gate but hakanu kurkom di pentrikam hakanu kurkom di pentrikam ini dilesi hawa kisah ya ini kali tiba rong tiba mi lembah ini disuruh repair dan bagi pentrikam ya kenikaan kebangidan apa bantik kai mode of operation syukur pada bro aku boleh biar ni LU lagu itu kecil kali mode of operation kaba ni ai nada office peningkong kadon ka work order but hak tu ka work order kaladon ki rules ni kendor
ibalong syai ke bangila kren ha ketuka work order ke bangi ai CPDC but nakalian ke cumi ni petha yaki AC yaki lazy ba kin operate yaki ni gates na day apo ki surok ba andrei kat kum ka rules ka an ka basya kadai bangin bu iki ki violence ki balong about 15 meters na ki highways but ila betha du ikini ki lasis ba hakino kilo ki jaka ke baki don ba ki non trai ki baki ki trai ki dei ban betha ka basya ba ki dei ban print ka receipt ba ki dei ban ai da ki receipts ya sekitu ki kali ki baki ki from ba shushu ni betha du yaki ba kin da pendiang yaki IDs tang ba ki kali ki besar from kim numdan kanu kecing artatian ba kitu ki bakrom ki dei ki briu ki babiang ba ki babet ba ki bangipha ina po district council tina kalian ke jonga kita ini jing pensai Mr. Shokno tangro Shokno kam ngasuku ira ta tamba kajing mut jonga ke mangateli ke lomba mentang ngasuku ba kani ka dia long kibat dia di drop nani kali di bomdon ya di driving license jadi bomdon di driving license haba blak dia kata kali ke bomdon di driving license kae ke operation kae ke jing petrikam jong kini ki priu ki bawai ni dia bagile ni kita di drop lani ki bus lani ki taksi lani ki nunu ki transport ki bayar nata hakan urukom kita kae ke bagile syukur berengkuram hak baidai berkata kejingkeli ke mode of operation ke badai berkini lada kilap yaki kali lada ki truck lada ki bus lada ki ki vehicles ki travel without proper documentation kejing betha ka jumi ki lisis ke dai ba kin impose ya ka fine ke ba bilabu kat kum ke badan ko order last question syukur berengkuram nah yang ni kini gelis Bagadon kenika gate ke Bandril, kemudian apa Umdihar di district. Dangshan yang lainnya kilat pakai kubur bayar kenika gate, nagaliang DC jom tadi bahaya lakhan. Dengan siapa bantip, keika status jom kenika gate. Kumbagalong nama pangilai iba, mau nama kilat kubur lari sis, atau isi kulit ya kenika gate. Keika stand atau isi habis ada bagai syukur dan berom hak baidai bat kini kegiat ke Bandrio ke Balong ke badai po Umdihar kalau ke badai tu malapan pau di LO bahkan ni kegiat la syakhan mentah syukur andai nak kalian jung ke isi ngidang up ya ke official communication nak kalian jung ke government nama la syulai khang dak ke bor yang tu kegiat klam ka ai ke lu ke jingtho syani ke district council ni syaka isi tina kalian jongi ke isi haduk mentah mene ngidang up ya ka proper communication ha ka baidai bat ka gate apo Umdihar amar kumba filatip kumba filai ya ke media reports ki boker shimla penien bi anya ni ke gate apo Umdihar kani ke gate ka Bladon takat tu kan dia tili kisnam hendrai halor kata ni na kalian jong ke isi ngidang up ya ka official communication tang laki media report sendiri lagi verbal communication di bangla yo ban UI hendrai nak kalian juga isi nak kalian berjonga ngadang apsa hadu menta ya ke official communication nak kalian juga district administration khamtam UDC juga lihoi bat balai bo ukhang ya kani kegiat namar kecing ai jongi ya kani ke work order dari ke list iba pendap lang dingdo kamdai ke babian ila ai ke work order bat ila ai instruction ke syai ya ke ba idei ban le ha ka ba idei bat ke gate po Umdihar tika cuba ke jonga I member kalong tang ni syampunor badan burong bahadu mentang ngidang up ya ke official communication namar bangangai ba ya tip ru ba ka district council ke jongi bat mangi ki badan hang ni ngidei ki elected members of the house ti ngimnung la ban supriang tang da ka media report sene tang da ka verbal communication jongno tingi kwa ba ka district administration khamtang UDC ne pokoi un ai ni de chinto khnang bangila bang yin yeshim ya ki sinjam nan ni syakmat ya ke ka bangilin banle ka status alu mata ka bide ba Umdihar nila shu pa sange sha shipot pat anda yin se yo
ya ke clear communication ya ke ka bang ini banle nang ni syakmat boleh sebut Mr. Shanknor. Shanknor badan buram ola snow ke jing jibak ke jong em badan buram ngai nakalian ke jonga ngam snowun banong menangap ya kata mo ka report in writing or whatever namar ha ke jing sutu hi kade ka giat ka balong illegal namar ka kum ka court order ro lakran shai bandumla ban set up ye kinu ki gates ha highway ba phi umut banong hangne bale se ban kaliang joka district administration ka bakla mo tengah ko aban kali na i ba hakalu kadurut ba i in pensisang ni pat ba kani ka gate kalong illegal ne kamlong illegal namar bakat kum bangi hoy kuno pinong ba ngin sisanya ay kita gilar patay ko nagaliang jo district administration ka kanula padong man chuli khang punto de pide man tip bakadon ka court order ka kran shaya banumla man set up kino ki gates ha po highway. Mr. Shanknor badan buram I could play honorable member di Belabu ingat aku jengkeli. Beri kau lihat kambing ke illegal check gate, but ngam orang hiru baka district administration ka bakla. Hendrai kat kum ki ai kendon nakalian ke jong hiru ni snow tu syai dok pin beben bangi kam set ya ke gate haka surok ba. Ni kam pentut ya kaya ke yen jong ki kali apa surok ba. Itan ibu ini ke gate 15 meters and above na ka surok ba bang ibu apa ka baile. But kadon ka ruling jong kawai ka case apa Giant Hills District Council du ba kita gilisi sidang yo ban operate but kat kum ka jing ong jong senior council hakatu ka jing ai juba ka jong uru ka ong kum ni sya enga Mr. Shanknor sir dan kuli kali the learned council has maintained that the check gate of the petitioners was not erected on the national highway but about 15 meters from the same on the lay-by, and as such there is no question of violation of the set control of National Highway Land and Traffic Act 2002. Nah, saya ini example Mr. Shanknor sir nomor balai haba nila ai gini ke gate ni sngong tu pat ni tip syai bagi mla ban obstruct ya ka jingya jingyeng jong kali ya obstruct pa dei halor kata kanongrim ba ni da ai da special instruction ya iba pendak lang ba in bu ya ka checkpoint ke jong i lani ka check gate ke jong i khasan meter shaneng haka bailin kabadon hangte hapo diha but in the pet du ni lalet ni la pha di officers jongi bali let ban pet ya ka jaga ni la comply ke rules tanpa ha ka bailin bat kani ka pamanta bali ngo mene gidang ya bu in abeyance du mata namar gila batha i senior council di jongi ba in wat banyak yang baki rules baki judgments ki prepare ka bailin bat ki gates ba inyo ban pentrekam yang ya kani bagiat saksisian but ngai ka assurance it house balada ka ani kamsha niru nginu mile persya kita ki ai ngin bot berhenti but de halor kata kanongrim mga panbyang saksisian mga kwa naka jingho ka belong official naka district administration but kamtam e no deputy commissioner jong Ribhai district. Mr. Chairman sir, sa we gejingkeli mga kwa balbu ya yang in charge dan kuram halor gani gejingkeli ka ba 12A mo bala whether the executive committee has issued new work order to any individual relating to check gate, toll gate and forest gate ka jawab kanong yes excluding forest tengah kwa pantip hang ni ba balay ba yang ki forest check gates ki bade ki share on minor producers mo ba chama balis but hakano gadul magamata ba kasi nakaliang ka jok isi ka pentrikam ikini check gate mano ba pa ikini ki check gate mano monitor ikini ki check gate kadi kata ka jikwa jikini ka jok Sebenarnya burung, agak udah kita forest, nak kalian ka isi jemi mina syong bang narai bang ya kita entam.
yang lagi tengah forest. Bagi bapa yang tu kita staff tengah forest department ni. Tak cuma sah. Syukuran badan burung, kau masuk tu, baru sikap tu, si Lisa ulut ye kini kita gates jong ke forest department. Mentapat layak no bankrong departmentally. Tengah kuat bangan yo ya ke assurance nak ke house, na isiyam badan burung. Ba ke collection kan wan kat tum bakade ban wan ne. Ni akan numla bankot ya kata kabalik si kabala target para keju kapur na ko bantip hamni kan don ne ka transparency pat habala ya da ka department Syukuran berkurang. Ngadeng iong maka dan ka transparency ngadeng department kan pet. Nikong habang isim yang negara nak kabantaban le department nomor bagi staff to forest ki kambon idon ki staff haki per ki bangin ong ngin bu shwa ka jing bu hasmat bangin syanya ya ki brio for office and council na so ya kata kabanta nihapan pelacuan nihapan peki ya kabanta ya kenika senam kabanta hato kata ka lum department kala nem man kan lum kham ha ne kham janai banyak ka baai lisi ka bagi jolek menchwa ya kata long ngahap ni bishar andala pe ka niki kasnam kabanta ka ya le bit ong bai dek hadu kan kalau transparent ni kata te ngahap ni bishar andala de ka lenti ka bangi pe ka hadu kan kalau transparent nomor ba pisu po ida ai lisu kalau kumjohi kumba ayu la dagi ala departmental ru ke bagi ke officer ki lek orang tu orang ki ngahap ban mikong yang ngahap ban shim ke ji shanya saya di officer ki badan apa department hadu kan no ki la ban trisha nomor baki di dan ke office ya ban sutho ba ki train ni di dan ke ki yo ka ke ji saya masa sama ni office te hadu kan no ki ai ke ji shanya ka papakan na ka banta ban lek ya ba hatam na ka banta office kata di ka ba nagalia dengan ngabu ahmad bak nak minti ke report ke bab tikna ni saya adalah de report ke bangilan ai ke comparative study yang penting ke menchwa bas ke bagian kita tas baru baru kok supplement ke BD begini ke jengkeli mene agak jubab jong IM judge ila kren badila patai kini ke BD bad kini ki bailin ba kini ki check it kini bandon kita ki bailin tengah ko aban kini IM charge na kini ki check it kiba kila list na kala council katnotli na kini ki check it kila don kata ka bailin kat kong ka working plan kaba hapreng jo ka council but ka state government ka jomi ba kila penbek ya ka working plan na kini ki check it katnotli kila don siya katkum kata kabailin ka standard of bailin ba kimbrong ki kali ha kata kabailin bagi yo pankrong na kalyang jong kilisi Chairman Badan Burung Sultanat yang kali jong MDC Badan Burung bagi kali kat no teli ki bailin sila dan nak kini check gates kiba dan mentah Chairman Badan Burung hadu mentah nipat yo nak kalian ke jonga keren dapat yo ban verify physically ya baru ki kendai ki gate but kadon ru kaplan ba desi hagi kindiak singi tayong e benai banwan nin seyo ban net pet di jong ki khmat ya ka setting up jong ki bailin sa ka bidai ba ki gates and assure member ba kali kani kali but because of the time constraint kabangidon hakini kindiak panai ada kibur kikam ngait scam ba nangli syakmat inyo banlet ban le ka physical verification ha ka bidai ba ka setting up jong kapay gates ha ka bidai ba kini gates ibang laay siya kini lesi jong pa adu menta ka data ka umbihar ka bang layo ban le ban yapet ban confirm lagi jong kikmati but ngait scam kini
dia tu sayo pandai ka physical verification ngai i kat kung kini ki list ba ki popular table ba bahau kini ki kenai ki check gate jong ki illegal trading by non tribals te ki kawai na kini ki ba EM in charge i batai ka di ko dihar pi nga ko kon su khindia namar ba ko dihar ka hapo ka national highway ko dihar ka hapo national highway ka state ka jongi ka transit state ya ka ba ki penongkam ki apply through na state jongi pa ki next po sa kiwi ki state pa tin menta na kini ki lisi la ki krong na em na kita ki transport vehicle ki ba supply tang na po ka state ka jongi namar ba nga ko ko nyo jiksay namar ba ki ladon ki complain halor kini te lada ka council ka don jingtit na halor ta ka jingkrong ne lada ki krong na kim krong pa banyo jiksay na iyam in charge Mr. Shokrosa Sashi Sien ai kumlei member ba bu ito supplementary jingkali katung ka jingtip ka jongi na kalian jong ka office kini ki kendai ki gates ki bangila ai ki bangila set up si ki jaka ki prepare ki don ka jingkrong rei katung ka jingpan pa ka jongi member ba dan burom hadu mentang yang simlayo jingtip ngani ban verify with facts lada ki don ne em kita ki bakrong palat na kini ki kendai teli ki gates ki bangila ai but ngaken tujuh ru lada members don ya i evidence and i facts ki i tip kat kum bi ong mentan bi yo ka jing ujor ngan dalom dokumen ba lada member ila ban ai nani ban pen i sheni ka isi ba akum kidu ki caka ba kidon kum kita ki jing krong ki ba lain lagi ni kendai ki gates ki bang ni ai Mr. Shomponorsa so brom ngai i em in charge i kam frutu unsana kam ong baki don palat na kini kendai teli kendai ka jimut ka jingkeli ka jonga ka longba namar ba ngong ti kani ka state dusni ka transit state ya ka ba ngong ki taki commercial vehicle ki apply na po ka state jongi lada ki haban siun em ya kani ka training by non tribals hapo ki check it jongi ne kata kini ka jingkeli ka jonga to hadir di pensyai jadi member bu tu ka jingkeli ka juba kadai ki haban siu ya ka transit charge dongki but kumbala ikran menne shakmat ba kini ki gates ki donru ya ka authority ban check ya ki kot islam dongki ba lada kila ba kimpiang ki kot islam dongki ni impose da ka fine kum mengila ikran ru menne ta le ka juba Mr. Shongknosat syukur Tuan Burong kuwi kesempatan nampai dia charge jadi mekanikal toll gate ini mekanikal illegal trading by non-tribal transport atau ini application di bawah voice office tolong kaki doa ke paku makine kalau bawa data office mengisu rupa tibul pak application di bawah kenbo berapa si betah kita toll gate ada application ba ibu akan doa ke hotel atau kadang yang tak mau ba nakal yang ke best babu ne di papan di application bagi dia tak mau best itu ke sudah di berlaku di panel number dan gates ba di applicants apa bagi apply ikut ya tarif nak apa ya ke list kepada like intention tu ke isi kedai bank ban penkiu ya ka revenue jong kani ka office import away ka abang suai luksa ya ti kum ka gate ka pun apo umya po Riboy district bro syata la from kani ka gate tah ka dol ka po hajar ni sila but ki applicants ki bobo menta ka bid ka ba ka applications ka ba he ka dol ba kibo kadai sila santo but kiba don ki applicants lai saltali namar ni kini ki applicants ni don palat don kiba palat lai tali don palat santali ru ki nak bagi compare ka rate sa joki ni ba kilo kiba apply lagi kiba go ka application ha kador ka he
ni sim ya kata tang pada idon kiet pada kiba ni sufu ba kum ka isi ni sufu bang ide ban review namar bakam sim ya hap dosu bat kapor ba menta idon kat tu kan itu kiet kiba ni sufu bagi hap ban bu daka kenja slab dan daka kenja limitation nisa sim ya kariet ka bahe lembah application seperti ki apply di ko mo ay luk sai fikra ni member ni sotu akabay dai bat ka giet ka bang ibu apo umyang ri koy iba kam shop scheme i hak application ke jong ni ai shila sanpo iba trust so atun i ai shila shipo bat iba edmund l marbanyang i ai shila atho tidak bagi nujor ya kita ki application seperti akabay dai bagani ka giet ni syam ko iba kam shop scheme i apply dan ibu ka application hakador kapaham he bani kini ki weki applicants tinggi sim ya kador silak sanpo kum kalesi amount akabai dai bat kata kagiat ko ibu utai dikata ada ke juba kebangala ban ai si member ban burong Mr. Shampionor sa Shampionor ban burong oi ni layo ya ka juba mai ya charge akabai dai bati amount isuko ban ka konsil kapag ibu yang tinggi gates katanya nak kontrabel pendek yang dah revenue yang dah konsep yang private kembali itu mo yang bangin isya yang pakai rates hak application kiba bu dari hak cik isya barbor hi bagi bu yang kanu ka gates lagi application berkait ke revenue ya pension ya ka amount keba ulu ubah he ya kador manggil orang mana yang kepala adat memang tak terpawi bahkan direkam ke kaki misalnya ada kepala mentah kepala sport kepala terpawi ke kaki dia bayi dia berkenikah toll gates hang ni lah tadi tangga entry bagi location dari sampan power ya ka kerteng jom ki bayo ya ka ba ya ka amount ni kuat ini yang kita kita bayo bagi ka amount bagi application apa work office Mr. Shankar sir kalau untuk supplementary jika ni pelabur di member dan burung bagi dari bagi toll gate seni collection center bagi dari bagi rungidan hadu shipo tali gate sibang nila yo pan an shekilesi boker jingkali ke ba member ikwa pada ikwa bantip malu bayo yes baik member belum ikwa bantip yang ketek bakamo ya aku bayi ba ka tolls of entry of vehicles carrying goods and livestock at Langmar nong spun soyong ibayo idai ba strongly stone champlian but ka amount ka ba amount ka bang iashi kadai silak sampo aja ban kali amount ka bang from hakipor ki beladap kadai silak ako aja hakabai dai bat the toll of entry of vehicles carrying goods at Majai bayo idai ba banshan lang ling score bat kali amount kadai sanlak atusan aja bat kali amount ka bang ai miswa hakato bagi kadai silak sampo aja hakabai dai bat the toll of entry and exit good products raw material at Kumyam Riboy district bayo idai ba Watson bibi kharkran dalis amount kadai laila dalis amount miswa bang krong hak tugiet kadai tang sila hakabai dai ba the entry exit good and livestock at Umsiang Riboy bayo idai yarlang mukim dalis amount kadai sila trafo kajing krong miswa hak tugiet kadai sila the tax on animals and aquatic animals at Lumdingan Riboy district bayo idai ba Rampang Wansai kali sama orang kedai silak sampo aja bat baju krong syah atau bagian kedai silak atau toll on earth and sandstone at Killing Road Baridwa Riboy district bayo idai Ratnam Khartngor kali sama orang kedai silak sampo bat kali sama orang bagi krong syah atau bagian kedai Tangkundai po aja toll on entry of vehicles carrying goods at Borsora West Khasi Hills district kali sama orang kedai Nripo aja but bayo idai Rising Star Morway but kalis amount ke baju krong miswa hakatu bagiat kadai laifusan aja vehicle carrying goods at Cheragaon West Khasi Hills bayo idai Duster lang lindo kalis amount kadai Nripo aja
ibayo ban krong miswa katu kagiat kedai lai pusan haja. Toll on vehicles carrying goods and livestock at Atiabari West Khasi Hills bayo de Smiti Nerisha Harlindo kali samang kedai silak sanhau but ka among bagi krong miswa katu kagiat kedai tang silak. Toll on entry of vehicles carrying goods at Bagli West Khasi Hills ibayo de Banri Bor Lindo kali samang kedai silak sanhau but ka krong miswa kedai silak arho. Ini kita diskusi kinis Mr. Shankar sir kiba yo ini gates kalis amau but kai ke jingkrong ba ka jingkrong miswa hakim gates ini kita cuba ba alapan ai ka menta yang member iba kali ni supplementary question Mr. Shankar sir Sakui ka supplementary saya yang in charge to ba ite begini ki toll gates hot ilagi osmo mene ba aki stroke Wedai baka highway baka state Piluli roads mut yema bentuk yang gates. Ngai ibal kita tak mengenai kumko kapagli kapahak ko Southwest Khasi district. Jadi keserok kata yang ka PWD kapag lagi siya export point export di komswa ki ai kila. Bentuk nama ba timsha pada ko ka Piluli road. Matapat ki pendidikan yang ka gates. Ya, aku kenika gates rupanya ban yang sisil kata total illegalnya kata total legal. Mr. Shankar sir, kami ini berkegiat kepada member di Grand atau Bagli West Khasi Hills yang kawa order minang yo berai sitarik punai ni araja apusan but ku mangalaong mende nila instruct ini ibayo kawa order tentang ini ba Panribor Indo wa lembah tu kawa order ke bangi nilayo ban IE ba inyo ke NOC nakasnom ban ai ko copy jong kawa order sya ka district administration bat kunjuk sya di SP di hadu menta kumong physical verification dan long impossible yang ibang dia anu menta nama tu macam lipat jong kapor but nga tentujo du di member lada di lap ba kadang kanu kejing pentut dan ni nakaliang jong district administration nama ni Pak Iyo ida jingujor ni kita kanu official complaint hadu menta nga ngai pada kermen scam ni lesi ibayo hadu menta 4 ni sini ya apa ujur dan di laman komplain lada isyak lekin syak batin bu itu gate hang ni hapo Bagli West Khasi Hills bat lada ada kenu gaji ujur dan di komplain bangsa ingin saya accordingly atau bidai bat da komplain dan di gaji ujur ke bangin sayo lesi lang ni syakmat Syakra berong-berong saya sekolah supplement meneh kemudian nak kalian juga in charge ong sepang kata transit tax yang suka apa ni ojek saya kemudian nomor ba ngampat juga semua kata transit tax de ngakak ojek saya kemudian na in charge ke ikat jumut ke jongi bain ong kata transit tax nomor mana ngak kli sepang kenika illegal by non-tribal commercial transport di ong pada sepang kata transit tax kau punya jika dia ni yang charge apa benda kata transit tax Mr. Shankar sir ngam sim lakan mau bangan mention ya kata particular word transit tax andai lada I member pada burom ikwa banyo kata juba require notice nama kata jingkeli gitu ni nomor benda sebelum burom keempat saya ke gajing keli ke jonga namar ba gajing keli ke jonga benda ngakeli ia mencharge ka baidai ba ki kali ki bayar nak transit ke jongi pengong ba ki dongkam en menta bakin siu hapo kani ka git jongka train by non tribal kandai I mention ni benda takara masa bu inut haniru yang mereka don kata transit tax dan namar kata nak panjing saya ni ia mencharge tahap ini ditahui 8 juga notice ini selai ya kepada dah istasyon mana semua kali kakam dalam baik bah ya kali galis mencuat yang mencat orang mengikram di dah kes mentah ini berlapau ya galis aywan
ngala thai group ban comment ha theory hadu laila nilai ini pau shai muka ka statement ba tang chilak tang dia kini kamlong transparency ngawang ba deng sewan nak isi ke patmai kam yan bay ndai mata hamne lapap ha kasichan balada em insha wong kat no piyok collection la kigat 26 lakh mata da kinya gane 50% karena pintu nang jami ka council hani nangta hoy kaklu stand up nak kerpat ni member wan keli ke jengkeli hoy nak keli ya kata balik ngasem bakulang puntabing stasionan ba dan kaklu stand up kirim simkan ya ketu ka application jami jam cibel jami kementah ni kile kat ba kisubik dengan seorang kum nak tahan ni kau ikut kelajak kau ikut dip kilong kum ni ia minta kau ikut ketehan ni ceram kampau dipilih kum ni wah bersebab dia kata nawal boleh menyari dia kena rakam bahalang ni dia pun risk ya ka honjong ni untuk tangkan ni lah seketulat ni terlakut dengan apa berjumpa jadi insya kawin henong ceram kampau sila dekat datang masuk bah berkuai banyak kecicai. Mr. Chairman sir, Malaysia buat ni member di pabur ketua jengkeli kata meningkong kaba kagiat kaba mention ke nong ceram ke kampau kedai bang ipat ya cakmat apa ini betul bagiat syaingan batai kendiat bagi members of house kinyo lang ikajing pensya kidang don pun kigiat bang ipat la bang niat cakmat amar bakum ba kitip kidang don saw santili kigiat kidang don hapo court case but limba kajing konsol kejongi kum ka isi ni snotu ba nihaban up ya kanu perlu ke order lagi ke intimation kalian jong ke court ya ke ka bangi dei ban le kamtam ikini gates ki bangi lang sa mangka ban ai shiki lesi ki ban mai ba chuchu ngaku ban pensyai ni member badan burom hakapor ke ba iwan mani kendu yang ngala kren syai na tangar ngam lagi ngala kren syai bangi kwa ban penyaji na kalian jong ke department andre hawa ngapet ya ke strength lani ka jingdon jong ki staff ki jongi hakani ka office na suatu ba lada ni dei ben penyaji ya ke gates kan sabangkia ya ki staff existing staff ke bangi dona ko office jadi halor kata kan nongrim na ko bi member dan group in suatu shine ba kamlong ke basuk ba yin pendon kam da ki jong ki staff ni ko office kala don ke working plan la yo ru ngacu ai nuksai di ke wei ke gate ke bangi la persyang bangi penyaji ni don kam halu lai tu ki shift but kawai ke shift ni haban bu lai word ki staff di lai ki shift motor mapi kan ban kia ya ki staff ki jongiru ba kin man ya ni ban penyat atau bagian di halor kata kan ngrim ni la bu swa ya kini ka plan dan ka ideas ke jongi in abian sendiri di kwa bangin explore dan ni bangin examine shu ha ka bai dei ba ka jing bu ke jongi mene ban penyat ya ki jong ki staff ki kiet but kan dia dan shu pensyai ye member kaba ikren ya ka jingkrong kaba duna lani ba itieng ru bangin myo shu ke tulot nang ni syahmat kata ka dei ka jingtieng jong hi boro ko ka fear apprehension ka don ban ni boro ko andai ngan ni thu ye pi ka house boro ko da dami pelum lang ya ka trade ba da revenue ka expectation ke jong hi bangin yo ban collect ka revenue ke jong hi kan long hadu lai ko arla prapo hajar Mr. Chairman sir but aka session ka pala nilai yo pengen IP ya total amount na kipor kita ada kawan tang approximately 26 lakhs dia mentai nilai yo ban increase hadu lai ku arlak prapu hajar but kani ke expectation ke juni banangi syahmat lada kamdon chu kanu ke jing penthut dan ke jing penwet ya ke isi ke juni nani syahmat ha ka beidei bat ka an nani ha ka beidei bat ki bentar ki boper ki bangin numla pani keren lupa hang nga expect susu baka revenue nang ba kini ki gates ki bangi don
la bangin increase ke revenue jongka council andai haduk menta ke expectation ke jongi kala increase bagi yo ke jingkhen ke dei ke bangi sukhen keluat ke dei lai ku arla ka pemecah te kala don ke jingkiu khendiat ha ka bai dei bat ke collection ke jongi bat kataru ke dei tang ke banga shu ai jingkhen menta andai kumbang la keren du mene ya ka comparative statement hingila ban ai let's see hadin ka shisnem jong ke jing trikam jong ke isi kenang bangin yo ban study kenang bangin yo ban pet nya ha ai ki dan ki jing ko ban ki ai ki bangila ban bangin pentrei bhai ki kam nang ni sykhman kata ka dei ke intention ke juni Mr. Chairman sir pangakwa ki member jo ka house su bakin soto ba bakin tip ba kanu ka bangi ni le ikwa ban le ya ka da ka bangin pet nya wat nya ba bangin examine shwa bangin jam ya kilo kita syahmat. Kata kali nak cuba aku mengaku akan ai syai member badan burom jonggani ka house publish good Mr. Chairman. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya